Twaje kumenya ibyibeshya igisirikare cya Afrika y'Epfo SADC kivuga ko umusirikare wacyo woherejwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye yagize ibikomere byamuhitanye byatewe na Gerenade yiturika hafi yaho barara mu birindiro byabo muri Beni aho ni mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikaba byabaye kuwa mbere tariki ya 8 Nyakanga umwaka wa 2024. Si ibyo gusa kandi ku rundi ruhande umuhanzi n'umucuranzi Koffi Olomide mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru agaruka ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yamaganye leta ya Kinshasa ayishinja kutagira ikikora ikareka igihugu cyabo abantu bose bakagikoreramo ibyo bishakiye. Ndagutumiye ngo uzubane nanjye muri izi nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi, ukande subscribe kuri buto mutukukore no kunzogera tubane mu makuru atandukanye mba naguteguriye nguhaye ikaze. Ni nyuma yuko bigaragaye kabasirikare boherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kurwana intambara ku ruhande rwa FARDC bahanganye na M23 bamaze kubona ko iyo ntambara kuyitsinda bidashoboka, abataye urugamba bagakatirwa urwo gupfa, abandi noneho ku rwego bagezeho batangiye kwiyahura. Ibyatangajwe n'igisirikare cya Afrika y'Epfo SADC kivuga ko umusirikare wacyo woherejwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye yagize ibikomere byamuhitanye byatewe na Gerenade yaturikiye hafi yaho barara mu birindiro byabo muri Beni mu burasirazuba bwa Kongo. Mu itangazo rya SADC rivuga ko hataramenyekana neza icyatesha iturika ry'iyi Gerenade, ariko akanama gashinzwe iperereza ka SADC katangiye gukora ubushakashatsi ngo hamenyekane uko byagenze. Ni mu gihe hari andi makuru avuga ko uyu musirikare yiyahuye nyuma yuko abona ko bagiye kugwa mu gitero cya M23 bagapfurwa gashinyaguro. Mu magambo y'umuhanzi akaba n'umucuranzi Koffi Olomide ngo kuri wabona nta ntambara ihari, ahubwo ngo Repubulika Demokarasi ya Kongo ikikora no gukubitwa nko gukubitwa inki, ati badukora ibyo bashatse nawe ubabuza. Iki gihangage mu njyana ya rumba cyo muri Kongo cyavuze ko icyo bita intambara cyitwa intambara y'impande zombi zihanganye zihererekanya umuriro, bitandukanye nuko Repubulika Demokarasi ya Kongo ikubitwa gusa. Turakomereza no ku magambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Therese Kayikwamba wavuze ko hangayikishijwe n'ibirego by'ubufatanyacyaha hagati y'ingabo za Uganda na M23 n'ingabo z'u Rwanda. Yavuze ko iki kibazo kizagezwa hejuru mu butegetsi bwa Uganda basanzwe bafatanya mu kurwanya undi mutwe w'inyeshyamba ufitanye isano n'iyita leta ya Kisilamu wa ADF utera ibihugu byombi. Ni mu gihe raporo ya ONU yashinjije igihugu cya Uganda ko bishoboka ko Uganda yemerera ibikoresho n'ibiribwa bya M23 n'abarwanyi bashya ba M23 kunyura ku butaka bwayo. Ariko umuvugizi w'ingabo za Uganda Dewo Akiki yabwiye ibiro ntaramakuru bya Reuters ko ibirego biri muri raporo ya ONU atari ukuri. Mu magambo ye yagize ati byaba ari ubusazi kuri twe guhungabanya umutekano w'agace nyirizina turimo kwitangira tutizigamye kugira ngo kagire umutekano. Ni mu gihe kandi iyi raporo itanga ibindi bimenyetso bishinja Uganda gufasha ihuriro rya AFC rikaba ari umuryango umaze igihe gito ushinzwe ubonwa n'abasesenguzi bamwe mw'ishami rya politike rya M23. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa mbere zashimangiye ibirego by'uko u Rwanda rufite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, izi ngabo zikaba zibarirwa mu bihumbi 4. Nanone kandi umutwe wa M23 umaze igihe ujegeza ubutegetsi bwa Kinshasa wungutse andi maboko mashya y'abanyekongo bakomeza kwifatanya nayo mu kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ngwino ubane nanjye mu makuru atandukanye mbagezaho ku mutekano, politike na diplomasi, ukande subscribe kuri buto mutuku ukore no kunzogera tubane mu makuru atandukanye mba naguteguriye nguhaye ikaze. Iby'ingabo bivugwa ko zoherejwe guha ubufasha inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 byagaragaye muri raporo nshya impuguke za Loni zashyize hanze kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri ambasade wazo wungirije w'agateganyo mu muryango w'abibumbye kuwa gatanu zahaye umugisha iby'uko u Rwanda koko rufite ziriya ngabo mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mwambasaderi w'agateganyo Stephanie Sullivan yabwiye akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi ko ingabo z'u Rwanda zirenga ibihumbi 4 ziri ku butaka bwa RDC kandi ko zigabije ibitero byahitanye abasivile barimo n'igitero cyabaye ku itariki 3 Gicurasi cyagabwe ku nkambi y'abavuye mu byabo ya Mugunga kigahitana abantu benshi abandi bagakomereka.
Uyu mudiplomate yagaragaje ko Amerika ihangayikishijwe n'ubwiyongere bw'imirwano mu burasirazuba bwa RDC ni mu gihe hari hashize iminsi mike cyane ageze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahazwi nka Grand Nord. Yakomeje agira ati nk'uko amakuru yizewe bigaragaza uruhare rw'ingabo z'u Rwanda mu bikorwa bya muri Kivu y'Amajyaruguru rwarenze guha M23 ubufasha bworoheje, ahubwo ari ubufatanya-bikorwa ku buryo byatumye ingabo z'u Rwanda na M23 bigarurira uduce twinshi twa za teritwari za Kivu y'Amajyaruguru, kandi birasa naho bafite gahunda yo kwagura uduce bagenzura. Ibi biravugwa mu gihe u Rwanda inshuro nyinshi rwakunze guhakana ibyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Umuvugizi wa guverinoma Amakuru aheruka gutangaza ko u Rwanda ruzakomeza kwirwanaho mu bijyanye n'amagambo rwahaye agaciro gakomeye ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa RDC waruteguje kuzarushozaho intambara. Yemeza ko Tshisekedi by'umwihariko amaze igihe kinini akorana na FDLR, ndetse kandi na ambasaderi w'Ubufaransa muri Loni yasabye ko iyo mikoranire yahagarara. Amerika ku ruhande rwayo ivuga ko yiteguye gushyigikira ingamba zo gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC kugira ngo abahatuye bashobore gutekana, ndetse kandi ko kugira ngo u Rwanda rutekane Amerika igomba kuzabigiramo uruhare kandi rukomeye. Kurundi ruhande mu bikubiye mu butumwa bw'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Liyetona Colonel Wiringoma yatangaje avuga ko M23 bakiriye umunyamakuru w'icyamamare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzwi ku mazina ya Amakuru Paruku. Mu butumwa bwa Wiringoma bwanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa kabiri tariki 9 z'ukwezi kwa 7 2024 bugira buti ari hano turi kumwe nawe kandi adusezeranyije kimwe n'abandi banyekongo badusa kugeza ubu kitaramenyekana n'igihe uyu munyamakuru yabagereyeho, ariko amakuru y'ukuri ni uko uyu munyamakuru yamaze kugera muri M23 aho agiye kwifatanya nayo mu kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Uyu munyamakuru Paruku yahoze ari umuyobozi mukuru wa Radio Kivu 1 ikorera i Goma ahazwi nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Uyu Paruku kandi yigeze no kuba umujyanama mukuru wa Madamu Sama Rukonde wabaye minisitiri w'intebe wa RDC. Ku rundi ruhande kandi usibye iby'intambara ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe M23 ihanganyemo n'igisirikare cya Kongo FARDC wigeze umenya iby'igitero FARDC na FDLR bashatse kugaba ku Rwanda M23 ikakiburizamo. Ibi byose tugiye kubirebera hamwe mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi. Ubane natwe ukanda subscribe club button tukukore no kunzogera tubane mu makuru atandukanye mbagezaho ngo ikaze. Mbere gato y'uko u Rwanda rwakira inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma z'ibihugu bakoresha ururimi rw'icyongereza ariyo cogamu, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'umutwe wa FDLR bashatse gutera u Rwanda ngo badobye inama, gusa uwo mugambi uza kubapfubana. Muri Kamena 2022 nibwo u Rwanda rwakiriye iyi nama yitabiriwe n'abayobozi bakomeye bo hirya no hino ku isi. Ni inama yabaye mbere y'amezi make u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitangiye kurebana y'ingwe. Ni umwuka mubi waruje hagati y'ibihugu byombi bitewe n'uko Kinshasa yasinzaga igihugu cy'u Rwanda gufasha umutwe wa M23. Amakuru ku rundi ruhande avuga ko RDC yagize igitekerezo cyo gutera u Rwanda mu mpera z'umwaka 2021 ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakusanyaga abasirikare bakuru mu ngabo ze ababaza icyo bakora kugira ngo azamure igikundiro muri rubanda, cyane ko yaragiye kwinjira mu mwaka umuganisha ku matora. Amakuru yemeza ko ubwo yahuraga n'aba basirikare ndetse no mu zindi nzego nkuru z'igihugu bari bamwijeje gufata u Rwanda mu gihe kitarenze amezi 5, ndetse byibura ibice bimwe na bimwe by'u Rwanda bikaba byamaze gufatwa mu gihe u Rwanda rwarimo rwakira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma muri Commonwealth.